Namar kajing suki bat jing sa teng ya kajing pentre jong ki jakasa kinong tre ketenat kekot ke kya jong ke civil hospital mau kerwan ke HYC Southwest Khasi Hills lingba u president usamla pen scam kharja rin ubadeiru unang sad an henden kesngi ke arp kendai terik unai tung arajar arpusan ulalit bu daka RTI Hakmat u public information officer badai pet ya kani kebenta ban pan jing pensyai halor ki ekidau ki penlong ya kajing suki bat jing sa teng hakabayade bat kajing pentre ya kini ki quarter hapo mau kerwat. Usam lapan scam kharja rin ulaya thu bakat kum kajing yok jing tip kaseng lalap ba kajing pentre yakini ki jakasa kinong tre lani ki staff quarters jong kani ke civil hospital hapo mau kerwat kalakin jo menta la palat khalai snem hendrai ke besngusi kalong ba haduk menta shim lawla ban pendap bat ula ongru ba kajing sange no jong ki contractor ki badeiru kawai na kidaw ba penlong ban sa teng bat suki kini ki jing pentre hendrai shim latip pat balai ba ki hab ban sange no steng Habakren Shakilat Pathai Kubor hadian ba uniu samla ula depan bu yakani ka RTI ula ong ba kasengkan sabut dian bat shim yakisen jam hakabayade bat kani ka kam hadian ba kilay dep yo yakajubab na po u PIU lani u Public Information Officer ba depet yakani ka benta. Nah, kalian jom aku presiden HYC Southwest District. Hadian penilai yo ban lejak penduk i MS jongka civil hospital dunia po district ka arkai tri jong tau mai Julai jong tau senam arka roksan nila ya budian hakabai dei ka ki kijing duna hakabai dei ka civil hospital kawahan ko ka district ni oh ni lap sibun kijing duna hakabai dei makan ka civil hospital dunia po district kabang ila ra ro sai minister insasi Dr. Mizel Abdel haka arsan tri jong tau mai Julai kawai na kijing duna kibang isyam ha padang kajing ya kran jong bat i apring kejingnya ibu din jingi kalong ba kabakam kongsan kadai kani kajing sating no jong ka jakasa ani kita ki padas namta kini ki nongtrei hakabai de kani ka tanat ko ke kya penslam kani menta kala long lais nam kaba nadu pastang kani kajing trei nangta kajing sange no kontraktor sitong por pendap kani ki jing ya kani ki jakasa kabal bu jing ya sikadai ya kabai dei bat kini kinong trai ang ni hapo ka district ka jongi pan yo ki jakasa ya halor kita kinong rem na kalian ka jong nga khamna penslam den kata manta ka arpnai trai jong na Julai ngalai on ngonbu ya ka RTI ha kabai dei ban pan jingtip halor ki kidau ki bok long ban pensateng ya kini ki jing trai hakabai dei begini jakasa nam takini kinong tre kata khoi ke anek bod district sungi hot na kaleng sungi yoseng ya mentang yang 48 ong ba ke ka step lani kita senjam ki ba mensim hakabai dei begini ka jing sating no kana ka jing mentre ya kini ki jaka sa jongki nong tre kata khoi ke anek bod district sungi rei hadin bangila yo ya ka subab napo UPIO nani napo public information officer tengin sa pet ki step lani ki senjam ki pangin sing hakabai dei bukan ke bentah